Ideas. Kati ya vitu ambavyo nimeobserve yoga vinakula sana pesa za watu unexpectedly, uwaga ni afya either zetu au za wazazi wetu. Kwa hiyo tunapoweka mipango ya mwaka 2026, maki tunataka tuipange Disemba hii, Januari 1 tunaanza kuifanyia kazi. Jitahidi wewe mjasiriamali au wewe unafanya kazi, especially ukishakuwa 40 plus. Jitahidi wewe kwanza uwe na insurance, health insurance. Kitu cha kwanza, yani very, hata kama ni insurance ndogo kabisa, uwe na health insurance, ili unapopata maradhi yoyote yale, angalau ile insurance ina cover kwa sehemu. Lakini kitu cha pili, wainsure wazazi wako kama hawana insurance, kwa sababu mara nyingi nikisikiza vitu vya wajasiriamali utasikia babangu akaanza kuumwa, sio ikawaje, mama akaumwa. Hata kama ndio kutakuwa kuna ile kutumika nje ya ile package ya insurance, lakini angalau yale matibabu ya awali uweze kuwa umeshaweza kufanya nini, covering. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo naona ni jambo la msingi sana tunapoweka mipango ya mwaka 2026, kuweka insurance. Na pia watu ambao wamejenga majumba makubwa, una lijumba lako likubwa umejenga, jamani, katia bima hiyo nyumba, hilo lijumba ulilolijenga, kwa sababu una nyumba milioni 400 lakini haina insurance. Should anything happen, milioni 400 yote inapotea, au milioni 200 yote inapotea. Kwa hiyo guys, tunapopanga budget za mwaka ujao, among the things ambazo ni very important ni our insurances, whether ni za kwetu binafsi, za wazazi wetu, au za majengo au mali tulizonazo. Hata za biashara pia inategemea na aina ya biashara unayoifanya na hatari yake. Kwamba umejenga biashara yako na restaurant, una hoteli, una majengo, ikatie insurance ili unapopata disaster, kwa sababu hatupangi maisha, kwa kuna covering fund unayokuwa nayo, na pia inakupa peace of mind katika hali ya kawaida. Yani insurance inakuwa peace of mind kwamba should any disaster happen, whether ni moto, si ni majanga gani, kuna namna utapata coverage, kuliko ujikute mara ghafla papo limetokea, huna hata sumni, huna chochote. Asante, I hope umeelewa.